استودیو رادیو ریباز اف ام گودار و شوپینرین میهجال هر دری دم باش نه دما پیشکش کرنا با تنا دم جمهوریت کا فرمو گرانکترین سنوچا لقام شلوتر من ویسکار کرد سیامند ابراهیم به بجداریه کا برفرح بخاک هات سپارتن هجمار شهید تقینا عفنه کو پیدل خوگر تبو زیدت بنو عمر اوسی بانگل پیدت کا کو خوش امریکا وکشینا و آلا رژیم بلند بکه امریکا هول دا هر دو هزن پشمرگین کردستانی و هزا النخبه احمد جربل نافچه نوجلاتی جمع فراتی بلاو بکه دم باش دهل بازار قامشلو پیشوازی جنازیان ویسکار کرد سیامند ابراهیم جالیه کتیا گشتیان ویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوریه و انجمنان اجتماعی کرد و مالبات و دوستین ابراهیم وهات کرن و لگورستان قدور باقی قامشلو بخاک هات سپارتن د مراسمین خاک سپارتنان ویسکار سیامند ابراهیم ده نعمت داوود اندام دسته سروکاتیا انجمنان اجتماعی کرد سوریه و سکرتری پارتیا وکویا کرد گوتارک بناوی انا کسی پیشکش کر و گوت کوب کوشبار کرنا ابراهیم نویسکار کی کرد خودی رول و خبات جدس ملت کرچو هر وهاد مراسمان ده نویسکار کرد محمد عبده گوتنا اکیتیان نویسکارن کرد لسوریه پیشکش کر خمگینیا اکیتیو ملت کرد بگشتی کوشبار کرنا ابراهیم دیار کر داویه دا خوشکا خودش رازین ویسکار سیامند ابراهیم سپاسیا همی باشداران لسر وفاداریا وان کر سرساخیا هەواڵ و هۆگریوی تەوان دکن سەرساخیا وە تەوا دکن و ئەم وەکوە غەمگینن چوونە کەسایەتیەکی وەک سیامند ابراهیم بەڕاستی چوونە یەکی وەک سیامند ابراهیم ڤالایەکێ دێڵێت چوونە نویسکارێکی چوونە ڕەوشەنبیرێکی خسارەتێک مەزنت ڤالایەک مەزن دوو خودهێلە چونکو چ ڕەوشەنبیر بێ چ نویسکار بێ نایە چێکردن بخۆ چێ دەبێ تێزایین ئاوا دەبێت ڕۆژێکە سپارتنا ئەخێ مامۆستای ناودار نویسکار و ڕۆژنەمەوان سیامند ابراهیم ژماژاری ئەلمانیا و جاندەکی ویناکێ درێبە بوو تا قامشلۆکە رەنگین لە گۆرستانە قدور بە بڕاستیە وەک یەکیتیان نویسکارین کوردستانە سووریایە هەروەها یەکیتیا گشتی یا نویسکار و ڕۆژنامەوانی کوردی سووریایە یەکومە گرتیە لەسەر ئەرکێ خوا کومکاری بن وی نویسکاری ناودار ئێک و کەدەکوی تایبەت بەروێژە و چاندا کوردی دەهەبوو حەچی ئینسان يعني ويناسكر وبير تعبي لفربة لألمانيا قلت لي يارمتي دان باغي هوشنج حياة تركيا وكردستان عراق از قلت سباسية وعندكم هو وقلت سباس روز بروز شهيد تقينا بازار حال انغو سوق الحال يا العفرينه ياكو بيدي او تقين لخوغرت بوزيدت بن ويا هري داوي ولاتي كيش غندي حوسي نافچه مباطا جبر برين خواش شهيد بو هر وها شهيد بناوي برخدان لغندي كرزيله بخاك هات سبارتن لا عفرينا روجافاي كردستان وجبر تقينا تروريا كو آلي جرين بيدي او تقين خوغرت بو هجمارا شهيدين سيفيل برا زيدابون بديچه دو هجبر برینن خوین گران و علاتی اکیدن خلک گنده موسه یه نافچه ماباتا لنخوشخانه یک ترکیه دا جیانا خواجی دست دا و شهید بو. لگوریج درک تایبت جناوا عفرین جارکر آراگهان دیه. کالاتی بناوی محمد عثمان نعسو که بناوی چیلود هاتا ناس کرن جبر برینن خوین گران لنخوشخانه ترکیه جیانا خواجی دست دا و شهید بو. محمد عثمان نعسو دکار گوهرتنا کلوپلن اوتومبیلان دکار دکر. دما تقین ده جبون خوشخانه هات و گهستن و دو شهید بو. لگنده گرزیل جی جوان بناوی برخدان عبدالفتح سیدو کو یک جی قربانین تقین بوده بخاکی هات سپارتن. اروها شیار شکر حسین جی گنده موسکه دوی تقین ده شهید بو هروها بدهان بریندار بون. تانها جی رجای شهیدان روش بروش بلنتر دبا. ده 16 هیوا 12 تقین که تروری لسوق الهال لعفرینه ده دمانی وروده چه بود انجام ده. بدهان جوالاتین سیویل نابرا شهید و بریندار کتن پرانیا وان سیویلان خلک عفرینه بون بشترا اودای غضب الزیتون او تقین الخوگرد و راگاندنا پیده بسرفرازی دا خویانیا و اودای بلافکر
لگوری هنجی درین راگاندنه امریکا حول ده هر دو هزین پیشمرگین کردستانه و هزا النخبه یا احمد الجربه لنفچه روجلاتی چم فرات بلافکه او جی بچافزریا دولت هرمی و بپشتوانیا وان. جێدەرێکی کورد ئەشکەرە کرد کە ویلایەتێن یەکگرتوویەن ئەمریکا بەڕازی بوون و ڕێکەفتن لەگەل تورکیە و وڵاتên هەرێمی و هێزەکە عەرەبی و هێزەکە کوردی لە ڕۆژهەڵاتی چەپێفەڕاتێ و ناوچەیەن کوردستانی جهگیر بکە. وی جێدەری دازانین کۆ ئەمریکا و تورکیە وڵاتên دنیên هەرێمی و هێزن بژاردە ئەنگۆ قووەت نوخبە ên bi ser rewta Elxediya Sûrî ku Ehmed Cerba serokatiya wê dike û ji Kurd û Ereb û Turkman pêk tê li bajarê min bi cewgirê Sippî û serêkaniyê bicih bikin û leşkerê roj li navçeyên Kurdistanî li Rojhilatê Çemê Feratê li cihê çekdarên YPG cihgir bikin. Ji derê Amece da ku hêzên leşkerê roj û hêza bijarda Ango en Nuxbe bi hemahengî li gel Amerîka wê biçine navçeyên Sînorî yên Rojhilatê Çemê Feratê û polîsê navxweyî li gel aliyên hermî pêk bînin. Ji derê ku nexwest navê xwe eşkere bike got di demada wî de Ehmed Cerba bi navbênkariya Amerîka û piştevaniya aliyên navdewletî seredana Tirkiye kiriye û li gel berpirsyarên Tirkiye derbarî belavkirina hêzanê li Rojhilatê Çemê Feratê ku bêhtiriya wan Erebên gotobêjî kiriye. Herûha di demada wî de Ehmed Cerba seredana Herêma Kurdistanê kiriye û li gel Serok Barzanî û berpirsiyarên Herêma Kurdistanê divê derbarê de civiya. Beriya du rojan James Jeffrey şandeyê taybetê Amerîka ji bo Sûriye ragihand ku çûna hêzên leşkerê roj ji bo Rojavayê Kurdistanê bi hemahengî li gel Amerîka û hêzên Sûriyaya Dîmokratîk bû. Roja hevdehê mehê li bajarokê Ayn Îsa civînek navbera PYD û rejîma Esed de bi serpiriştiya Rûsya û İran birêve çû. Têde gotobêjî derbarî êrîşa Tirkiye bo ser Rojhilatê Çemê Feratê hate kirin. û rejîma Esed li hember parastina Rojhilatê Çemê Feratê ji êrîşa Tirkiye ferman bi PYD kir ku navçeyên Kurdî radestî rejîma Esed bikin. Wezîrê Dervê Sûriye jî doh ragihand ku bi tu awayekî rejîma Esed razî nabe ku keyanekî Kurdî li Bakurê Sûriye were ava kirin. Di civîna navbera PYD û rejîma Esed de rejîma Esed ezmûna Efrînê bi bîra PYD anî dema ku PYD razî nebû navçeyê radestî rejîma Esed bike. Parlamentoyekî di encumena geliya rejîma Esed de bang li PYD û çekdarên bi ser vekir ku deverê radestî rejîmê bikin da ku Tirkiye derbasî deverê nebe. Parlamentoyekî Sûrî bang li PYD dike ku hevalbendiya xwe ji Amerîka vekişîne û ala rejîmê bilind bike. Parlamentoyê Sûrî Omer Osê bang li PYD û partiyên bi ser ve dike ku xwe ji dagîrkirinê Amerîkî vekişînin li gor axaftinên wî û ji wan xwest ku rê bidin rejîmê bi hemû dezgehên xwe yên siyasî û yên leşkerî derbasî deverê bibin da ku rê li pîşiya operasyona leşkeriya Tirkî li ser devera Kurdî were girtin. Omer Osê di daxuyaniyekî taybet de ji bo rojnameya El-Watan ya ser bi rejîma Esed ve ew bang li PYD kir û got ku dibe PYD pişta xwe bi wîlayetên yekgirtiyên Amerîkî li Sûriye bigiştî û li devera Kurdî bi taybetî girê nedin. Herwiha dibe ku rejîm bi hemû şêwe û dezgehên xwe derbasî deverê bibin û ala rejîmê li ser hemû deveran were bilind kirin da ku bihaneya Tirkiye ya metirsîdar li gor axaftinên wî nemînin. Oso behsa gefên Tirkî li ser devera Cezîra Rojavayê Kurdistanê kir û got ku ew gef hatin piştî dawîn serdana şandeyê Amerîkî ji bo Sûriye re ji bo Iraqê û Tirkiye herwiha Tirkiye gilopa kesk ji Amerîka stand ku derbasî Rojhilatî Firatê bibe. Osê herwiha banga xwe gihand her yek ji Qesedê û YPG û hemû pêkhateyên li deverê û got ku Amerîka tu ejnideyên wêniyên siyasî li Sûriye nib Kurdar e û nib tu pêkhateyekî din re li Rojhilatî Çemê Firatê neynin. Osê di berdewamiya gotina xwe de got ku Amerîka Kurd firoştin Tirkiye û ji ber wê yekê dibe ku devera Kurdî were radestkirin ji bo rejîmê da ku Tirkiye bahaneya wê nemîne operasyona xwe bi ser bixe. Parlamentoyê Sûrî di dawiya gotina xwe de agadariyek tund ji bo PYD şiyand ku eger di çend demijmêr yan di çend rojên bê de bi wê yekê nerabin wê sînaryoya Efrîna Rojavayê Kurdistanê were dubare kirin. Şopînerên me hêja berî ku bultena xwe bi dawî bînin dubare mê serûçeyan bêne bîrawa. Li Qamişlo Termên Vîskarê Kurd Siyamend İbrahîm bi beşdariyeka berfireh bi xakat spartin. Hejmara şehîdên teqîna Efnê ku PYD'ên xwe girtibû zêdet bin û Omer Osê bangên PYD dike ku xwe ji Amerîka vekişîne û ala rejîmê bilind bike.
ئەمریکا هەوڵدا هەردوو هێزن پێشمەرگەی کوردستانی و هێزە نوخبای ئەحمەد جەرمەل ناوچەی ڕۆژهەلاتی چەمێ فەراتی بەڵام بکە. بولتەن بەداوی هات هەشاد بن.